Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jabatan kaula amurjaki, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para anom, para rabu sesami along kucimat parjuka. Wong langkong dak saleraipun semoljo Kiai Haji Abd Rahim Usmoni sekawanang benter Sotye Putih Dengki Aci Larang Kapi Moncung. Dukan batan kaula amulya ki kabitan pamator ngereng areng sareng ngaturaki okara boti syukur alhamdulillah dak nepon Gusti Allah seamur pajakat amarga batan kaula sareng para ajunan salaki kabareng berkat umur seabungker dengar binar ado sama rampo kantos kaiti kangkuy akin bangkin ekenengan Kak Dinto dalam lampa parengetan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga salam malar muka tetep kaator Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami alongku cimat parcuka batan kaula sekita tahu lebat ebabana beringin sekita tahu nyerebu jacem kapupuan pakol muljo menangka barenteng lampa esaat samangken Kak Dinto. Para rabu sesami alongku cimat parcuka batan gaula samangken beti maos antat lampa seinsya Allah beti kalampan esaat samangken lampa sekapeng situng pamuka lampa sekapeng dua pemawasan Al-Quran ya terus aki kalaban pemawasan salawat Nabi lampa sekapeng telok tersebun dari ketua panitia lampa sekapeng pak tersebun sepoti ejabuaki sareng semoljo Kiai Haji Abd Rahim Usmoni pengasuh pondok pesantren Ternate Selatan lampa sepungkasan Engki Kak Dinto pengawasan doa para rabu sesami alongku cimat parcuka ngereng kabiti lampa sekapeng situng Engki Kak Dinto pamukka nyopre lampa Kak Dinto kalaban sae genging ridepon Allah ngereng buka kalaban pamawasan Fatihah sepoti sesepoe sareng sarelana semoljo Kiai Haji Awi Soekarno dak salerana batan kaula ngatore sakalangkong dak salerana semoljo Kiai Haji Awi Soekarno malar muka lampai saat samangken kalampan kalaban sae dukan ingin ridhaipun Allah subhanahu wa ta'ala amin lampa sekapeng dua pamawasan Al-Quran ya terosaki kalaban pamawasan salawat Nabi dak salerana Ustadz Imam Kusairi batan kaula ngatore mator sakalangkong dak salerana Ustadz Imam Kusairi malar muka batan kaula sareng para ajunan setuju mulia kencaran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yukan mulia syafaat epon dari Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin lampa sekapeng telok tersebun dari ketua panitia dak saleraipun semoljo Bapak Zaini batan kaula ngatore mator sakalangkong dak sarelaipun semoljo Bapak Zaini seampun apareng desabun secokop nyamporna aki lampa sekepeng pak desabun
hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebodi dogoki sareng semoljo Haji Abdi Rahim Usmuni pengasuh pondok pesantren Terate Selatan boten kaula ngatureh